akasyalove kunda ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo ore Kristo akiza kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose Yesu mwiza nkundira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri Yesu wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose uragahora ku ngoma nyaguhora ku ngoma urakaninaza wowe mwami w'abami uragahezagirwa wowe muterakoba uragashimagizwa wowe nyene ijuru n'isi uyu mubavu ni uwawe aya masengesho agana hari umutima wawe igicaniro cyawe kiberwe no gukigizwa na twebwe ubwoko bwawe twebwe twahisemo iri zamu ryo hagati ya 9 na 12 turi imbere yawe muri uyu mwanya tudakangwa n'itiro kuko niwe wariduhaye turi imbere yawe muri uyu mwanya tudakangwa n'igicugu kuko niwe wakitugabiye turi imbere yawe dukikije igicaniro cyawe cyo mu ijuru nitukiri babandi babwagwa n'abagome nitukiri babandi bitwa abasambanyi nitukiri babandi bitwa imboregwe nitukiri babandi bitwa ndaya nitukiri babandi babyagwa n'abapfumu nitukiri babandi biga isokuru kibi turi bamwe babohoke mu maraso meranda ya Yesu Kristo turi babandi bakirizwa mu bubasha bwa Yesu Kristo turi bwabiremwa bishasha mu izina rya Yesu Kristo turi babandi bateturugwa kubw'imbabazi n'impuhwe urukundo n'ubushobozi bwa Yesu Kristo umwana wawe ariwe mwami wacu ariwe mukiza wacu ariwe mucunguzi wacu turi imbere yawe rutare rw'ubuzima bwacu hangaza ubwoko bwawe hangaza ubwoko bwawe hangaza ubwoko bwawe remurura abana bawe kiza abana bawe bohora abana bawe humura abahumye bohora indushi abapfumu babohore abarozi babohore abagwaye bakize abasambanyi babohore imboregwe zibohore abangana babohore abakundana batabare abanezerewe bongereza akanyamuneza dawe wa twese ubyagiye mu ijuru wowe Yehova Rahayilai wowe Yehova Tsikdem wowe Yehova Hosen niwe muremyi w'ibiboneka n'ibitaboneka tubonekera uturemere bishasha dukeneye zahukotse niwe mana y'amasezerano uri mana ya sogokuru Burahimu nta mpamvu z'uko tugorwa nta mpamvu z'uko tugoka nta mpamvu z'uko duheregwa nta mpamvu z'uko dukena uri imana y'inzahabu uri imana y'ifeza uri imana y'icubahiro uri imana y'iteka uri imana y'ituze dutabara ubwoko bwawe dawa twese ubyagiye mu ijuru wewe mana se umwami wacu Yesu Kristo hangama mu buzima bwacu niwe mana ya Isahaki uri imana izana umwimbu uri imana itanga iteka uri imana iteturura uri imana yirukana ubugomba uri imana ikabura amarangamutima yacu uri imana iduteturura mu mahanga uri imana itwubakira Shibe uyu munsi turazamutse turavuye kuri Eseki nta mahane dukeneye turavuye kuri Sitina nta mibabaro dukeneye turavuye kuri Rehoboti ntabwo dukeneye gukehanirwa ntabwo dukeneye gukehanirwa turazamutse kuri Shibe ni wowe wenyine rudasumbwa ni wowe wenyine mugira neza ni wowe wenyine mutananirwa ni wowe wenyine mudatana mu ndagano ni wowe kudutungira kuri uyu musozi dawa twese ubyagiye mu ijuru wewe se umwami wacu Yesu Kristo wowe mana ya Yakobo wowe mana ya Isahaki wowe mana ya Burahimu turaje kukuri imana y'amasezerano ngo byose byari byusurira muri Yakobo kandi ngo yahinduriwe izina wari karakirana na mumarayika natwe turaje gukirana turashaka guhindurirwa amazina turashaka kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu turashaka guhindurirwa mwami
mwami Imana nyaguhora ku ngoma, ibyo byose bihindanisha amarangamutima yacu, ibyo byose byazanye isuri bikanga ko dukundika turi abo gukundwa, ibyo byose byazanye isuri bikanga ko dutunga twari abo gutunga, ibyo byose byazanye isuri bikanga ko tubyara twari abo kubyara bagaheka, ibyo byose byazanye isuri bikanga ko dutwara kandi twara abami, abatware n'abayobozi, ibyo byose byazanye isuri bikanga ko tugirira amahoro mu byo twagezemo. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ngo mu busaza bwa Yakobo yarageze kwerekwa, two ntituragera mu busaza, turacari mu gihe cy'itoto, dutotahaza ubwoko bwawe, dutotahaza abana bawe, turenganure, dutabare, duteturure, abacu bakize, abacu batweze, abacu usubire utwungire ubu, abadutaye nibateterwe mu gahinga iyo bagiye, bongere bagaruke badutore, bongere bagaruke badutunganirize, bongere bagaruke dutetururwe, bongere bagaruke twiyunge. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ikitari bwiyunge nawe turachanse, ikitari bwubahe wewe turachanse, ikitari bunezereze wewe turachanse. Ububasha buva mu maraso meza ya Yesu Kristo ndabuhamagariye kuri ubu bwoko bwawe, ndabuhamagariye muri ibibanza turimo. Uyu mubavu ni uwawe, amashikanwa ni ayawe, inzu yawe uyirinde inzara, inzu yawe urinde inzigo, inzu yawe urinde icyaha, inzu yawe urinde umubabaro, inzu yawe urinde guteterwa, inzu yawe urinde kumaramara. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, twahuje umutima nk'uko Kristo yabiduhaye ku murage, kandi twahuriye ku isezerano ryawe, duhuriye kuri gufa ryitwa ijambo ryawe, turi abana bawe bisobanukiwe. Ntiwemere ko tuzengereza, ntiwemere ko tuzempera, twitandukanije n'umwuka w'umuvumo, twitandukanije n'umwuka w'urusubiza nyuma, twitandukanije n'umwuka w'uruzererezi, twitandukanije n'imwembe mbi y'ubukene, twitandukanije n'imwembe mbi y'ubusambanyi, twitandukanije n'imwembe mbi y'ishari, twitandukanije n'imwembe mbi y'inzigo, twitandukanije no kukugerageza, twitandukanije no kutakumvira, twitandukanije no kubikora uko tubyumva. Uragahezagirwa muri twebwe, urakaninazwa muri twebwe. Turatewe iteka, tuje mu ngoro yawe, tuje kuvotora ibyiza twagenewe. Mutima w'Imana, mwigisha w'ijambo ry'Imana, mutima w'Imana wugurukira cyiza ku buzima bwacu, mutima w'Imana uduhindurira amazina, mutima w'Imana uduhindurira ubuzima, mutima w'Imana wirukana umuvumo umugisha ukaza, mutima w'Imana wirukana umwijima umuco ugaseruka, mutima w'Imana uduha kuryoherwa n'ubuzima kazi, kugira ngo tweregwe mu buzima bwacu, kugira ngo twumve mu gusenga kwacu, kugira ngo dutabagwe mu buzima bwacu. Kazura kaza neza, kazura kaza neza, kazura kaza neza. Tukwakiranye urweze, tukwakiriye mu mahoro, tukwakiriye mu bubasha, tukwakiriye mu bushobozi. Udutwenze kandi udutere iteka ubwoko bw'Imana. Amen, amen, amina, 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 amen, amen, amen. Turagukunda cyane rwose Uwiteka nyagora ku ngoma, kandi niwe watubanje urukundo. Yohani 3:16 ngo kubw'urukundo rwinshi Imana yakunze abari mu isi, ko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizeye wese ntapfe rubaho ugahabwe ubugingo budahera. Habwa mwene Sirake nawe aravuga ngo Imana nta n'umwe yahaye ububasha bwo kumenyesha ibyo yakoze. Umurongo wa 4 mwene Sirake 18 ngo none ninde azogaragaza ibitangaza bwiwe? Ntuwisobanukiwe. Ngo ninde azopima ububasha bw'ubukuru bwiwe? Ntuwisobanukiwe. Ninde azokongera kuyaga imbabazi ziwe? Ntuwisubiyeko. Ngo ntacyo gukurako, nta n'icyo kongerako, nta n'ushobora gutohoza ibitangaza by'Umukama. Yes of course. Ngo iyo umuntu atanguye, iyo umuntu arangije, niho abatanguye. Ngo aratse naho akajumaranirwa ntukareke. Uriya arakanda kugira akantu kamwe. Uyu munsi turi ku munsi w'199, bisigura ko kuwa gatandatu, kuko umunsi ni kuwa Mungu, naho turi muzami hagati ya saa 9 na saa 12. Bisigura ko kuwa gatandatu twari ku munsi w'198, igenekerezo rya 25 kwezi kw'icumi. Nibwo bisigura ko kuwa gatanu twari ku munsi w'297. Ku munsi w'197 muri za mujyi hagati ya saa 9 na saa
12 twarabonye inama dukwiye kwigira kugira ngo bidufashe kwama twuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Twari twabonye 4 ariko twe twaganye ko tubona 7. Bukeye bwaho haciye haba ikirere kibi, imvura iragwa, ibyuma birashuha, biranga ko iryo zamu turikora kubera iki izamu ryo hagati ya 4 na 6 ryari ryabaye rirerire. Kandi ubundi no kuvuga iyo izamu rimwe ribaye rirerire biba bisaba kurindira ikindi gihe. Hari igihe bw'imenyetso tubona biguma byitera agapata. Nuko rero ariko turacyabishimuka kandi turazi ko Imana iri mu kugikemura, kuko ndamaze kubona ko benshi muri ko murakorera umugisha mu kugura climatiseur. None rero Uwiteka bibahera umugisha rwose, abanezereze rwose, imbuto zanyu za miryamo, imbuto zanyu zipomerwe na mutima mweranda, imbuto zanyu zugura ikirere ciza ku buzima bwanyu, muzokwame muronka nta kindi cyo gukora usibye kuja ku mavi kandi tugasenga dusabira mwebwe nyene mu mazina yanyu, mu mazina y'imiryango yanyu, kuko kubera iki nibwebwe mugisha wacu. Imana izogomba kuduha izogicisha iwanyu. Amazi araca ku mwobo, nawe mutatsempera, amazi araca ku mwobo. Amazi uko yoza kose aja kubandanya arengana yabanje kuzura akanogo. None Imana yisaba umugisha kambwira ati sawa nzoyicisha kuri runaka. Reba mfate ko ari umuvukanyi umwe yitwa nka ari mu muvukano wakomera Kristo niwe buzima. Avuga ngo tora rero ngo mushire. Oya. Iguha izi neza ko niburi isiguri uvuye mu gupanga ugize iki kavuga ati rero ngeze nahariye. Nukuvuga ubanza kugira itwibiduha ku musesekara. Twibiduha ku musesekara wanyu. Niyo mpamvu umukozi w'Imana canke umuhanuzi canke umwisha w'ijambo ry'Imana agomba iterambere ry'ibintu bigaragara kenshi birangira amata Imana yamuhaye amufashije kugira kwima amatwi Imana yamushakako. Rero twari twabonye inama zimwe zishobora kudufasha kuguruza ikirere ciza. Twari twabonye 4, ngomba turabe 3 zasigaye. Batabibona muzo guca muraba kuri YouTube cyangwa muri WhatsApp zanyu, abatikeneye mubwire tuyibahira cari hafi. No kuvuga ni inama twari twabikanditse inama 7 nzogufasha kuguruza ikirere ciza ku buzima bwawe, kuko hari bashasha binjiye nzovuga. Mugabo rero 4 za mbere twarazibonye. Iya mbere twabonye ko ari Imana, ko ari umucamanza. Ubukuru bwayo bugaragaza ko ari umucamanza atabera. Niyo mpamvu ivuga ati hakurenganya uzorenganya, kuko nurenganywa nzokurenganura, ariko wowe nurenganya ninda nzokurenganura. Twabonye muri mwene Siraka 17 uhereye ku murongo wa 15. Mugabo cyane ku buryo bw'umwihariko tsimbatazwa na mwene Siraka 18 guhera ku murongo wa mbere ari nayo majambo nifashishije. Hanyuma icya kabiri, inama ya kabiri twarabonye ko ari uburyo bwiza bwo gutanga ugahabwa umugisha, sibyo? Icyo kintu rero ni muri Siraka 18 rero ku murongo wa 15 havuze ngo umwana ntukagira amahinyu mu bwiza ukora. Sindabisigura oya, mugabo twagiye tubisigura tubyimbitse ngo kandi icyo utanze cyose ntukagitanga n'imyidogo, ngo none urume ntiruhwamika indugumba. Ngo none urumene umwana ntukagire amahinyu mu bwiza ukora, ahubwo n'uburyo bwiza bwo gutanga. Ngo kandi icyo utanze cyose ntukagitanga n'imyidogo. 16 ngo none urume ntiruhwamika indugumba, ngo niko n'ijambo riruta icyo umuntu atanze. Raba mbega ijambo ntiriruta ingemu nziza. Umuntu akundana abikora byose. Umusazi ntacyo yibanga mu gutukagurana. Ingabire y'umunyamunoho iturira amaso. No kuvuga nutanga n'umunoho bizoturira ikirere cyawe. Icya gatatu twarabonye ugutegekanya muri byose. Ugutegekanya muri byose, kandi gutegekanya kwiza ni gukora icyo Imana yagutegetse gukora. Nk'akarorero nako karero ntaba naragahaye, sibyo? Ko biravuga ngo banza utohoze imbere y'uko uvuga kandi wikingira utaragwara. Yoshafati yarikingiye, umwami Yoshafati kandi amuhaye kwa karoro kugira ngo ikimucumve ko uherutse ko nabasiguriye Yoshafati sinamuhaye kwa karoro. Ubundi Yoshafati yari umwami, yari afise byose, yari afise uburenganzira muri byose, yari afise ubutware muri byose.
mugabo ugutanga ishikanwa ku Mana, gutanga icya cumi ku Mana byamufashije ko naho inzahabu n'ifeza byiwe byahomvye yubahutse kuja kubaza Imana ati ni gute inzahabu n'ifeza byanje byahomvye. Imana yabwiye ati nuko wifatanije n'umunyamahanga namaze kuvuma, avuka mu muvumo umuryango navumye atamugisha afise. Yehoshafati rero arabwira Imana ati ndibugirike, avuga ati tandukanye nawe. Aca arabimenya abishira ku mutima, mu nyuma yitandukanye nawe aramusaba ngo bongere gukorana Ahazi, aranga. Kandi murazi ko Ahazi ari we Mana yarutse yishe kugira ngo izashobore guhanura, no kuvuga ngo ubuhanuzi bwa Yesaya mu gihano cya 6. Ikintu cyabaye ni iki: Imana iramuha mu nyuma inzahabu n'ifeza byiwe, iramushumbusha ibyari byaraguye mu kiyaga Aziya. Ni ukuvuga rero gutegekanya muri byose ni iki? Ni kwirinda kuryaryanya Imana, kuko iyo uryaryanije Imana ntiwigera uronka nawe ikikurenganura. Mugabo iyo utaryaryanije Imana, uwo kuryaryanura wese Imana irakurenganura. Niyo mpamvu Salomo yavuze ngo umugisha mukamatanga ntiwongera ko ikindi kintu na kimwe. Icya kane twarabonye ikintu cyitwa ngo ni ukwigumya. Kwigumya ni ikindi kintu kidasanzwe. Kwigumya, kwirinda, sibyo? Ubundi Bibiliya ivuga ngo ntugakurikire ibyifuzo byawe kandi uce iby'umunoho wawe. Uwo ni washimisha umutima ukurikije ibyifuzo byawe, bizotuma ucika agatwengo k'abansi bawe. Ngo ntukaryoherwe n'ubwinshi bw'itunga, kugira ngo ntugwe mu bworo uryishinze. Ngo ntukikokore mu kugira umunsi mukuru mu mahera uwuguranye, kandi utagira namba mu mupfuko. Umukozi w'imborerwa ntazotunga, uwugaye abike nawe arateba agakena. Umupfinyu n'abagore birazimiza incabwenge. Uwishinga abagore b'abasambanyi ntacaheza ngo yibange. Azotahira ukubora no kuribwa n'inyo, kandi umuntu ataco yibanga azocibwa. Murumva? Umuntu ataco yibanga azocibwa. Iyo rero ugomba kuguruza ikirere ciza ku buzima bwawe, utegereza kwigumya muri ibi canke biriya. Umubiri ugusabye kurya ntabwo ari ngombwa ngo ucuragure ibihari. Banza uti mbese ko ari mu gihe c'imbeho, ibi bintu bija gufasha ikigitigo, ibintu bija gufasha kumushishita. Muzi ko hari agakuru nasomye ngatangara cyane, umuntu w'umupasiteri ngo yari yategekanije amafungo ku ishengero Imana yamushinze yamujeje, okay? Ngo hama ngo ategekanije amafungo, ngo umunsi umwe ngo zabona baramuhamagaye bari mu mafungo, ngo barafise igihe bagira amafungo n'abakristo, bamuhamagara kuja mu seminaire. Bamuhamagara donc hajya muja seminaire mu carico, bamuhamagaye kuja mu seminaire. Mbona ko kenshi baba bateguriye amameza bagirana, ngo azabona breakfast, no kuvuga petit déjeuner, ibyo kurya byo mu gitondo, ngo harimo ibyamwa, harimo amata, harimo ikavuga ati ndapfuye. Ni koko ibi ndabyifunga? Avuga ati Imana ungirire ikigongwe rwose, ndaja kubandanya amafungo muga ibi nabiriye nzopfuma uwo munsi ndabongerako. Muzi ko ibyo byo kurya byashobora guca bimutera indwara, kandi iyo yari gusonza akabyifunga, Imana ari kumukomeza ikamuha ikindi kintu, ugasanga ahubwo aho n'imbaraga zo kongerwa amafaranga, niba babaha udufaranga tungana gute muri iyo seminari akabyigurira. Igihe cyose uzoba waganira ikintu n'Imana ntuzotezure, kuko ishobora ikakugeza kugira iguhe umugisha nawe ugaca utezura. Ashobora kuba yari kuba yuguruye amaseminari, bakabona ati hariyo abantu bubaha Imana, mugabo ugaca usanga uwo munsi aciye akora ikintu kizofunga, ati ya seminari azigera gushikirwa ko kandi hari akantu yari kuyikuramo. Mwumvirize rero ko kwigumya muri ibi canke biriya ni ibintu byiza. Urumva, iyi ni imbaraga iri hejuru, ubu n'ubutware buri hejuru y'ubundi. Kwirinda. Umukozi w'imborerwa ntazotunga. Uyu murongo wo muri mwene Sirake 19 umurongo wa mbere, umukozi w'imborerwa ntazotunga. Ngo murongo usiguriye umukristo umukatolika avuga ngo waratangwa arashinyame. Twebwe iwacu ntibatubuza kuborerwa. None nanjye ko ndi umukristo w'umukatolika unasemaje.
ahubwo banzu bazuti mbese ni ngombwa umuntu anyoye aborego wongera bazuti mbese uboregwa ni waramba ni wamara kabiri ni wakora imigambi ngo ugabike nawe arateba gake murazi mbeko kuboregwa kunywa inzoga nasanze ari kugabike kubera iki wari ubuzima bwo gupanga ingene bona niki uharuye ingene ubugwayi bugo ukuvuga we kugira ngo utore n'ubu kene kuraraba nka depase uri kuraraba ngo mu Burundi ukuntu abantu babaye ugasanga ari umuntu aronka amafaranga yo kuboregwa mugabo adashobora kuronka ubuyi bw'abana n'isukari y'abana cyangwa amafaranga yo guhemba umukozi asaidiye urugo kwiye ubundi abari jegera imwe yasatse wabuti mbese nimbura inzoga icyo mpomba n'igiki nicyo kimwe no kubura amazi yo kunywa mugari abayirekeye hari umugore twigeze gukorana arambwira ngo ashobora kumara amezi 3 atanyoye amazi ntabwo ni koko ke kandi urakomeye nta na infection vaginal ufise ngoyi ntabwo ntihari impamvu utayifise narumiwe Bibiliya ngo umuvinyu n'abagore birayovya ubwenge bw'intungane bukayotsa itunga mugabo fumuru wo babira ni wo buri udraga kandi wumva ari bwo bugabo bwawe wafumura ideni uwo muvinyu cyo kiboreza upfumukira ideni muga ni wora rudasomye ariko harugwa muntu wari katuganire ku cya gatanu ubundi ndababwire bakundwa bo mukama Bibiliya iravuga mbese umuntu ni iki ngo mbega akamaro k'umuntu nakahe ngo mbega iciza cy'umuntu ni ikihe mbega ikibi cy'umuntu ni ikihe ngo umuntu nayo mara iminsi myinshi narenze imyaka 120 nashaka ubu ni mu gihe afise umuvumo niko Isaya avuga kandi no mu gitabo cy'Itanguriro 5 barabivuga uniko iyo myaka imeze ngo niki iyo myaka imeze uyigeranije n'ubuzima budahera sibyo imeze gute ngo kujya kwima ry'amazi rivuye mu kiyaga cyangwa agatete k'umusenyi niki iyo myaka imeze kubaha Imana niyo ntandaro yo kuramba no kuranirwa iyo tubaha Imana iyo utazi icyo Imana ivuga ku buzima bwa n'ubuzima bwa mugenzi wawe simba hindi giti cy'umusaraba ukakirengagiza imyaka ya imeze nk'agatete kavuye ku musenyi kavuye mu ruzi icyo cyanyere ngo nicyo gitera Imana kwihangana igaheza ikaduhunda imbabazi zayo mwige kwigumya mwige kwirinda mwamana ikirere cyiza mu buzima bwanyu Imana yaba yagera ingere kuyinda kukoze kose wiwe umugore wundi usamaje umugore wa hari abantu muba mumaze kuzoka nka 660 n'Imana ngira yase kwiruhisha ngo Imana irabona Imana irazi akaga turimo ko ari kabi kandi kanuka ngo nicyo gituma Imana yamigwiza ikigongwe cyayo kuri twebwe ubwoko bwayo ariko none ikigongwe cy'Imana kantuti nzanje ko izavuga 55 ngo rondera umukama bigishoboka uwatayo kwemera nawe bizira yiwe uwiyeguriye ubusambanyi nawe bizira yiwe uwiyeguriye akaborerwe nawe bizira yiwe uwihebeye kuraguza nawe bizira ziwe we uroga abakirisu nuwe bizira zawe wewe wiga kuroga nuwe bizira zawe twese ajewe nawewe twiyegereza umukama aratubabarira
kuko imbabazi ziwe zamaye ibihe byose. muze turondere umukama bigishoboka, muze tumwambaze akiri hafi. Ni isengesho ryacu. muhanyiwe, muhanyi mwiza, twumvira uturokozi ibyo tukuzambye. muhanyiwe, muhanyi mwiza, twumvira uturokozi ibyo tukuzambye. Imana igirira imbabazi bitatse. Imana irazi ko turi mu kaga kandi turi mu kabi n'akabibi, turi mu mivumo, turi mu koshi, ariko gushika ryari gusa ngo agwize ikigongo ciwe yubaho, ngo imbabazi z'umuntu zerekeye mugenzi we. Imana yamazi itunganije. Kandi rero izo mbabazi z'umuntu burya ziba zifasha wewe na mugenzi wawe, ngo ariko imbabazi z'umukama rurema zerekeye igifise umubiri cyose. Reka mbabwire utuntu dutatu Imana idukorera buri munsi. Utu two mutumve mutwandika ahantu. Imana buri munsi iraduhanura. Ntimusubire kwita abantu b'umukama ngo nabasazi ngo mubacecekeshe mwisunze ibiti byanyu nuko imikwa kwanyu niki. No. Musubire. Buri munsi Imana iraduhanura. Kabiri, buri munsi Imana iraturera. Gatatu, buri munsi Imana iratwigisha. Umwasanjira icobo jewe Imana ikinyereka icanzo cizinyitaho nk'umubyeyi yankunda cane. Iyo mbyeyi nzoyiririmba. Nta bweranda turusha abandi, nta n'ubutore turusha abandi, ariko aba Kristo. Muze mumenye neza ko buri munota, buri saha, buri segonde tuvuga ngo tora izamu rimwe rikubera umuhesha w'umugisha. Tora izamu rimwe rikubakira urwo rugo rwakunaniye. Tora izamu rimwe rikuzanira igikundiro watakaje. Tora izamu rimwe rigusubiza ubukobwa watakaje. Tora izamu rimwe rigusubiza ubutunzi watakaje. Tora izamu rimwe riguzamure. Tora izamu rimwe rigukure mu minaniro. Tora izamu rimwe rigutandukanye n'ibisuzuguriro. Tora izamu rimwe nzahabu n'ifeza. N'umubyeyi Bikira Mariya ngo bagasupari na bamerikiyori hariya na babarutazara, ngo babanje kuzempera hari ibwami. Hari ubutunzi bwanyu, hari inzahabu zanyu, hari ifeza zanyu, hari ibimoganeza byanyu. Urashaka mwuzuye mutima mwaranaguwe rwose. Muzi kuvuga ishapuri, muzi kuja mu misa, muzi gusoma ijambo ry'Imana, ariko hari ibyanyu byugawe, hari ibiraro byanyu byugawe kubayareke. Ntimuramenya ko buri munota, buri saha, buri segonda Imana iduhanura. Akira ubuhanuzi bukubwira ngo uri umwana w'Imana koko, ariko zugendana n'Imana ugize icambere utunganye. Mishe 6 umurongo w'7-8. Cya kabiri, ugira ubuntu. Urakora ukarya ugahagukiye ukambara ukagira n'ukabeko. Nta n'umuntu n'umwe ashima Imana kubwawe. Mukazi w'Imana batoye ikiparatesho kizakuzengereza, cyongera kikuzengereza si anita kiguteye. Mukazi w'Imana birakaza umwana afashwe ni Imana irakureka ati genda uyatange kwa muganga kuko hari abantu bataka. Reka mbabwira ikintu kimwe. Uri umumiliyoneri, ufise imodoka, ufise ubutunzi, wakwinjiza ariko nukuri uje guhurira imbere y'Imana n'umuntu ariko arasaba ibyo kurya, nta soni. Mwabambutse mwe b'amahoro. Ninde muntu ware mutagira umuhesha, utagira uwuhesha umugisha? Ninde? Iyo njegera ninde ngo ndayisengera hinduke? Usenge uwo musambana nta uzi kashiga.
usibye uwo muha n'amakomisiyo ntawe uzi kashi ryawe. Mukazema akagoro cyase gatego cya kiranga amafaranga bari kugaburira mwabo amafaranga umva ngo n'imfubyi ngo mitwa ngo murafashe banza kurabuta imbega big behind yiwe iri gute muragahura na kirizo. Aba mwari guhasha umugisha, aba mwari kwima umwuka mu butezanya kwasha, aba mwari gutaza ibyishimo, aba mwari gutaza igikundiro, aba mwari gukorera ku umugisha mwabahaye umugongo. Imana igira imbabazi. Buri munsi Imana iraduhanura, ndaguhanuye ntugahabwe umugisha ngo ugende udahesheje umugisha abandi. Kandi Imana mu kuduhanura ntihanura mu kajagari, iraza muri mwe bw'ikabatorera uburya nkamwe, uwambara nkamwe, ugenda nkamwe, usokoza nkamwe. Nicyo gituma bigaragara, si ibyo bigaragaza umuhanuzi, no hari ubundi bubasha, hari ubundi butware. Kugira bahesheshe umugisha. Imana mu kubahanura ntihanurira mu kajagari, irabitondera rwose, mvuga ngo rwose. Ariko ihanura nde, irera nde, yigisha nde, ibikorera ugendana nayo aciye bugufi. Ndagarutse kuri Mishe 6:78. Agira ubuntu, yubaha Imana, akunda Imana, vuga ngo kandi atinya Imana. Icyo ni cyo Imana ishingira kikakugarura, ikakurinda ibwanyi, kuko nawe utakijya kona bakujya umwungera bigirira intungwa yiwaragiye. Dawudi yuzuye umwuka w'Imana ngo Mukama ngo abobereze amavuta asa n'ay'izahabu umutwe wacu. Natwe tukabiririmba tutazi icyo bisigura, ngo ancisha mu nzira z'ubutungane bwiwe kubw'izina ryiwe ryiza, naho nobajewe muka bande kumwijima burupfu senkerogoba, kuko ndi kumwe nawe kandi inyobozo yiwe irampumuriza. Andagira mu bwatsi butotahaye, akanjana iruhande y'umusozi udasuma ngo nduhuke, umushaha wanje ukaremuryo, kuko awuremesha urasiba. Yesu Kristu niwe mwungere wanje mwiza, ntacyo oya nzokena. Yesu Kristu niwe mwungere mwiza, ego ntacyo nzokena. Nigiki umujinya wengene waduga ijuru agaragaza ko ibyo gukeno kibyujuje muri neza yuko mu muvukano, nuko Imana ikugirira imbabazi, ikakwitwararika kandi ikaguhindera, kandi cyane cyane ikagushira mu inyota yo guhurumbira ingingo zayo. Ndagukwishiye kwishimira umubiri wawe, ntukwiye kwishimira diplome yawe, ntukwiye kwishimira umugore wawe, ntukwiye kwishimira umugabo wawe, ntukwiye n'umubiri uraguhinduka, ubutunzi bukaguhinduka ngo bwobo. Salomo ariko aravuga yaranwengeje, yavuze ngo bwitera amababa bukagira gute, ngo bukaguruka duma. Imana ikavuga ngo ubutunzi duma, kandi ngo bukagenda. Musa nawe akavuga ngo ngwiki ngo nyine ngo imyaka Imana yaduhaye ngo iraguruka nyine ngo ikagenda ngo
ngo Mana ngo twigishe kugira ngo twuzuze umwuka wawe wera, twuzuze umutima wawe mweranda, kugira ngo dushobore guharura imyaka dusigaje ntitwongere kugucumura, ko kubera iki gicumuro kirawata, kirawata, cyacugara ikirere, kirazimiza, kiraboha, kiratetereza, kiramaramaza, kiradusambura, ni mucigigo kiragashira. Kandi akwibwira kandi kantu ka gatandatu, gatanu n'agasozereye ukwigomwa, ureke kuzuka yagura bikeye kabisa. Twigire muri mwene Siraka 19:4. Namba ushaka kwamana ikirere ciza mu buzima bwawe, iga kugabanya amajambo uvuga. Ijambo rirarema, nuvuga ribi arigihe uzosanga uri bwiwe ridafata, icariza rikakunaniza. Genda ndagwa karorero, ugenda uvuga hariho nk'umukristo nabonye, hariho groupe iraho, ndarabarazana araza avuga ngo mbe nk'urya mugore avuga ngo muri komera Kristo ni muzima, kandi rero ndazi ko benshi ibyo batangaje honyine ntavuze n'ikintu na kimwe. Urya mugore ngo avuga muri komera Kristo ni muzima, ngo rirya jambo avuga ngo mwe murarizi, ngo bajya ni bamwe batwihishamo ngo bari muri politike, ngo komera iryo jambo, ngo komera mwabitazi mwe mwanya guhura na mutima w'Imana akabamenyesha. Ndabwiye ko politike Imana itayemera, malheureusement ntabwo ndimo, kuko ingoma yimye utsinze niwe ntwari Imana ibimaye kugira ane gusaba, kugira ane kubaha. Iyo mudashoboye mureberekera ababishoboye, wanzigewe. Iyo ni inziga yaguteye mu mutima wawe, uraraba ko Imana itamaze kukudadika. Mbese ngo ahuye ngo nukwemera ngo kwa Eklezia Katolika, nagiye nukwemera kwa so wawe. Yaba kwari kwemera kwa so wawe no bizanye mu isi y'umwuka, mwaza mu Yesu Kristo yavuze Mata yarandika mu kigabane ca 6 ngo nimusenga muvuge ngo dawe twese byagiye mu ijuru, wizina ryawe nigihona kuvuga ngo niso ari mu ijuru, ngavuga ati nanje ni data nabikumvisha. None ko wavuze ngo bisenga ukwemera ngo nkuko Eklezia Katolika, nimbiri kuziki wanyura zone muri kwica ingabire z'Imana ziri muri mwebwe. Biguhagara ntuzi no gukikamika ibirenga ukagenda ufyondagura. Nta muntu yuzuye umwuka w'Imana afyondagurwa nk'igere nta soni. Ndaje kukugura ikirere gishasha kandi kizima. Ntabwo biri ngombwa ngo ubyumve uko abandi babyumva, byumva uko byumva mu kuyobogwe n'umwuka w'Imana. Abo waza akagukurikira agakurikira ibyo wemera, yo kugwa kw'inyatsi, yo kugwa kw'imivumba, yo kugwa kw'imikoshi, yo kugwa ko karande. Gituma ujya guta nubona ikintu kitameze neza, genda wiherere ubwire so mu ijuru, tuzohirahire gutungara utokuri karavuga ku izina ry'Uwiteka. Iminaniro mwikore ni muzi yiva, imikoshi mugenda ntimuzi yiva. Ko nukuvirana kubwongo bwawe, uko nukunaniza amigdala yawe, iyo mpamvu nero cortex yawe nta kizava ivuyemo naco uzomara igihugu cawe c'amavukiro ubwoko, kuko nawe naco uzimarira. Kristo yavuga mu migani birangira bahaye imivumo 13. Ufatande ifatande tasoni, biravuga ngo gabanya amajambo uvuga kandi uyasuzume, ngo wizera ningoga bafise umutima wahutse, ngo ucumura ni wabayigiriye na ndakwibaritse. Wowe ugenda ukangaza mwene wawe. Nagiye mbona basasi yo bava, sinamenya ko bava mu buzuye umwuka w'Imana. Mwebwe mwakomeje, mwebwe mwagize, mwebwe babyitaga ingwiki, kuzuza umutima mweranda muri Eklezia y'igitangiki. Ntuze nuvo Kristo ko peka mbibagiriye kunagurwa muri mutima mweranda.
nta ngabo ziri ku rugamba zishobora kugaruka ngo zigwanane, ahubwo ni ingomere barayitora bakayirukanana kugira ngo ntitange amakuru. None ni mwebwe muri kuvyonga kare bibatwaye iki? Ibyo wemera niwo bigumye. Umuntu ataguteye mu rugo rwawe, umuntu ataguteye mu byo wemera, umuntu ataguteye mu izina ryawe, umuntu ataguteye mu butunzi bwawe. Kwiyi sirika abantu benshi abatunze n'abahiriwe. Usa n'umunyeshuri araza akavuga ngo naka ntantungane, naka ntambyarane, naka ntandongorane, naka ntandongorane. Azoreka kubironka ibyo byose ugomba umwica wabwo ubwo bubasha ubuhawe, mukabandi bazobikora. We nuri ikinege. Bibiliya yavuze ngo iki ninde ashobora gusuzuma iby'Imana ikora? Ninde yakuraho iby'Imana yashize? Ninde? Nta mugomba guhorana ikirere cyiza mu buzima bwawe. Tuzoshingira ku cyo so yakubwiye. Hari igihe akivuze bikemera wowe uzokivuga ukakizira. Ndaguha akarorero. Nebukadinezari niwe Imana yatereranye akarere ka Yerusalemu kubera yari yacumuye ku Mukama. Aragenda Ezekiyeli yigeze kuvuga ngo mbwira ibanga ryakoze kugira Nebukadinezari agere kuri altari. Imana ngo yahageze kuko musigaye musenga Tamuzi n'Imana mugisenga. Kristo arabigaragaza ryarinda bapfinze, abigaragaza ku musaraba ku wa gatanu mwiranda igitambara kikagira kigatabuka bakavuga ati bya bintu biri he, bahora batubwira biri yari yayo. Nebukadinezari aranyaga ibintu byose ubutunzi bwo muri Isirayeli n'abana b'incabwenge, harimwo ba Daniyeli, harimwo ba Nehemiya. Irindiriye ko ari kuri umunyamahanga azoza kubakura muri ubwo bugingo bw'imyaka 70. Yeremiya yaraganditse, Daniyeli arabihanura, mugabo wabikoze ni kuri umunyamahanga. Umukobwa wande, umuhungu wande, umuhungu wande wa Amandine, Amandine wande umutware w'ubuperesi ninde muri icyo gihe yari Mana ubwenge. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere, nshobore kwamanga uyoboka. Iyo mwari muzi ko iryo jambo komera benshi baranditse mama komera Kristo ni muzima, nadusigura ikivuga iki? Ryari ikivugo mfise iki? Nimutagira ikivuga mu buhanuzi bwa buri munsi, buri zamu rifise ikivugo, uzovuga ngo ikivugo Anita yasize komera Kristo ni muzima, agira neza byose, yiteguriye kugira kudutabara mu makuba yose turimo. Iryo jambo ribwirwa Yozuwe ajabukanye abanyisirayeli ngukomere ka mundu b'intwari. Niho nawe uri gituma Kristo yakira umuyuda akamubwira ngo wa mwana w'inzoka. Ngo yabasore Burahimu wari kunzi ngo kuko Burahimu atarabaho ndiho. Cyari karabwira cyari kinyegezwa ariko ceranda. Amakofu y'umwuka w'Imana azobagezaye. Zaburi iravuga 50 ngo ngwiki nguricarana. Nguricarana n'abakobaye. Gacyoza mwene wawe. Urajaho mukicara ngurumva ngujya mugore agutwaye. Yamupfuma ariko ararugura ntiwapfuvuze n'ijambo nari. Ari gutakambira Imana izana amahoro. Nasenze mu izina rya So, nasenze mu izina rya Bayali, nasenze mu izina rya Sheri, nasenze mu izina rya Dagoni, nasenze mu izina rya Muhindo, nasenze mu izina rya Tamuzi, nasenze mu izina rya nguricara ugatyoza mwene wanyu. Zaburi 50:20 ngukambika ibara mwene nyoko. Uri wo musangiye idini, uri wo mwarerewe hamwe, uri umwe avuga Kristo nawe ukavuga Kristo, navuga Yesu nawe ngo Yesu. Bijya nerereza ururimi rwanyu ngujya urabikora nanjye nkinumira ngukiyumvira ko ameze nkawe. Ntabwo Imana ari ndyarya, sinyantege nke, ni nyenkomezi, ni mutananirwa.
ngo ahubwo ngiye kukugirana kukwagiriza ndabigaragaze mu maso y'Imana ntubikore. ngo uhura n'igisuma mugacudika mbwira ukugene mwene nyoko mwene urumva bavuga ngo mwene sawa ngo mwene mbwira ukugene umukristo nkawe naho zoba intege nke ziyo ufata ukaraza ngo mbengo nkurya mugore wawe aramuciye inbox uramubaza timbwira ico kivuga ico gisigura imbere yuko wana mugenzi wawe imbere kuja mu bashinga nawe Paulo yaravuze ngo imbere yuko muja mu banyamahanga hagati yanyu mwabuze umuntu numwe ubu uri kugomba gushika kuko iwarya ryawe kumunyabwibone asa niki afise icyaha kiri hagati y'ijuru n'isi nikimwe nta bibiri birabaho ishari umusharika ni isazogenda yikoreye ko buri munota buri saha Imana irabushiramo ijambo ryayo kugira ngo abakomeretse bakiri ibikomere byabo indunu zitungurwe n'ibyiza by'umukama Mana yanje ngo akanwa kawe ugasuka mu kibi ururimi rwawe rugapfundika ikinyoma Imana irakubwira kuko uri umubisha ngo bikumariye iki kurata amategeko yanje ugahoza mu kanwa isezerano ryanje kandi wanka impanuro ukanka amajambo yanje ukayashiburira inyuma yawe. Reka ngaruke gatoya ndi kuganira n'umuntu ushaka guhorana n'iki n'ikizo kiza ku buzima bwiwe ni ku ngingo ya kangahe ya 6. Mbawe n'ukwemera kwa Kristo usanga uzi kukuririmba utazi no kugushira mu ngiro. Geni mawe wacu vuga ngo mawe iyo nukorako samumenye ico muvuga nico mureka ntuzosubire kurya rya nyamugenza ushingiye ku izina ry'Uwiteka izokudiha. Imana idihana irakubitirica iramomora irarandura zamukora iby'ubutungane usanga indayo ibwira uti ruhukira mu izina rya Yesu Kristo usanze uri kavuga ijambo ryango komera iyo jambo muri komera waranditse muri bibiri baribura iryo jambo komera Kristo yaravuga ngo mukomere kandi mu bintu wawe Imana iravuga n'akantu wakayozuwe yari yatawe nande ko ari mwene none komereza aho nyaguhora ku ngoma. Bibiri iravuze muri Mwana Siraka 19:5 ngo uryoherwa n'inabi mu mutima wiwe azohanwa ngo uwanka urusaku abagabanije inabi uri kurondeza urondeza amakuru ushikira mwene wanyu nubona ufise isoni zo kumushikira genda upfukame wiherere ni uzoba ugaragaje ubutwari ibindi byose no bwambuzi ngari nyambuzi zamaho kandi imisi yose inyanduruko y'umubabaro ihera kwa mwene ndabarahira agomba kwicira urubyaro agomba kwankirize agomba girene mwishoni wasibisa kubera Isa 33:3 murazi ngene avuga aravuga ngo nuheza kurandura urukomeza urandura ariko nuheza kurandura nanjye nzokurandura atagitabara. Mwarabuze ibyamuvuga Bibiri yagomba natana barayimenye utakuvuga ijambo abantu bavuze ufafatirako wewe vuga heri buryo nawe heri bubafu muhurire hagati ko mufite Imana imwe heri bubafu here ibumoso unda here wanka urusaka bakabana ikinana tuze wigwera ukwiza hose icyo wabwiwe n'ubundi muntu canke iryo wumvise nabingini Bibiri yibivuga. Tuzo kwigera wibwira mu mutima wawe kigihe cyose wararaje ukwije hose ikintu udafite y'ubuhamya ikintu kibaza mugenzi wawe kuzigera uhahombokera uzohahombera. Mbese iyo Bibiri yivuga ngo ntihakagira ikintu na kimwe uvuga mubwire kumwe n'umugenzi hamwe n'umwansi ngo ntihakagira icyo userura ukuye ku mutima wawe kiretse hamwe coba ari igicumuro kuri wewe unumye ngo kuko hagize uwukumva yo kuganza hagera igihe akakwanga. Ubu muri ko mubwira ngo ndacumuye kuko ndiko mvuga uko Yohani Batista arabwiye ndi mushikiwe
mukobwa wa Elizabeth nande na Zakariya. Mana ningera guhanura, ningera kwigisha, ningera gusenga, umuwo muku mpiyo mbaraga, mubwo bubashe, mubwo bushobozi. Yari Eliya yabwirizwa kuzogaruka, urya no muhanuzi. Mbizi neza ko hari uwundi muhanuzi arenga abandi bahanuzi, nanje ndashaka kugeza ikirenge muciwe. Bibiliya ikubwira ngo ntihagire ikintu na kimwe uvuga uri kumwe n'umugenzi canke n'inshuti yawe, ngo nawe wowe uri kumwe n'umwanzi, kiretse ryari? Kiretse mu gihe ubona ko mu gihe utakivuze kizoba ari igicumuro. Na nimba icyagutumye kukivuga yari neza, icyakubujije kukinuma cyari igicumuro, Uwiteka guhatse neza kandi akurinde kubabara. Ngo n'umurongo wa Bibiliya mwene Sirake 10:19 umurongo wa kangahe? Uwo 8. Kandi igitigiri 8 kiravuga ngo nubuhigwe buzima bwakire mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mbabarire ko noba ngizene ndakwishyuye kutariko. Ndabwira umugoma agomba yararaza mwene wabo. Ndabwira ico kimena banga kitazi kubika intege nke za mugenzi wacu. Ndabwira upinga ubuhanuzi. Ndabwira umunyeshari. Ndabwira umunyenzigo. Ndabwira uwararaza umuntu agomba kuzempereza kuzimita. Mu mivuma yanditse mu gitabo cy'amategeko 70 havuga ngo inyambukira nukayizimita. Hari abana b'Imana bari gutora umurongo, hari abana b'Imana bari kumenya ukuri, nigushingiye ku murage wa data wo mwisi, gushingiye ku murage wa data wo mwijuru, ko gushingiye kuri Bibiliya. None nawe wanyumwangushiwe, nawe wamwambuzi wo w'amahoro n'ineza, uri kuvuga ngo arambanga wa mugore. Mandi kubabarire gose. Ndabwira wewe fisa amajambo adashingiye ku kuri yagumye, bubu bududu muri wowe yagumye, bibishogore muri wowe yagumye, bitabirire wewe. Mwishi byamuzamuzobibona, muzamumenye ukuri, ntimugahinduka abaganga b'abarotsi. Ni wahanaguza merkikrome cyangwa betadi atabanje komora amashira ariko nigisheshera kiriko. Dawudi yavuze ngo ndaravuga, ngo naragogwa, ngo naragaragazwa, sinari bwakomere. Kuko biri muri Zaburi 119 Zaburi yanditse mweneyo, mugabe irya Zaburi ni makorane ni nayo Zaburi naco gisomwa kinini yaco gigabane kinini. Kirimo amajambo yo kwa Salomo kika Dawudi kamwa Yeremiya, kijya kirimo n'iteraniro ry'ibintu byose nigomba kugenda na rudasumba uzogendo hicari. Uzohamara n'ukwezi kwase utaraza kwasomesha amaso yawe, kuko uzohasoma umwuka w'Imana kudoma gashingi. Wageze wo kumva yo kuganza. Navye ikiganiro bagirihane abantu bafatiye kuri iryo zina ngo mama komera Kristo ni muzima, niyo message y'uwo muntu. Kandi rero nongenda Bibiliya nibanga umushikiriza w'igitutsi niwe mutukanye, mutazamurakira amajambo y'umureke muzamurakwiza hose. Nibavuga ngo runaka ugacuritwara muri groupe ngo uzokwiyeza ngo umwana w'Imana ngo uri kuriyeza mu gumushikiriza w'igitutsi niwe mutukanye. Ibyo bintu bidafise akamaro byicecekera. Muri YouTube waza kurabugagwa kuri filme pornographique uko bishobora kwitamwa muri telefone ya mugi wanje nibiramba ku Uwiteka habwa icubahiro, sibyo ko bishobora kukubako wacifata ukayamamaza ngo nende ibonye ngo ndabirantuze ibyo bintu. Kintu cyose kidafitiye akamaro mugenzi wawe kizozana amahani y'ucamamaje nawe uri intumwa ya shetani, muze mwihana ibyo byaha. Baza muri kuri sigura ngo urumva ngo rero ngo mama komera Kristo ni muzima, ngo jewe nk'ibintu ngibyo nta mwana birongera, sindaheza kuvuga Kristo, sindagera no mucija naco kumuvuga, insinzi imyaka nsigaje, sinzi ki iyo marura, sinzi ko byukuri umukama yamaze kubyemera kabishinga ko kuko tuzaduhindurirwa amateka kwera ibisoko bidufise. Nje kwamamaza urusaku nguko n'ubu bigeranye ko ntabwo nafite gahunda kubyigisha. Ugurutse kirekiza ku buzima bwawe, vuga ibikenewe, icyo uvuze umenye ko kigeze mu matwi y'Imana. Hari igihe hazohagaze ko usenga, hazohagaze ko nicyo tuvuga senga imbere gusenga, usenga uri kurasenga, usenga n'inyuma yo gusenga, ubuzima bwanyu bugira amasengesho. Kujya kwifi idashobora kuva mu mazi, ibipfuye ibikerewe biriwe, niko nawe iyo uvuye mu masengesho ibyo bintu bitagira fondema, bitagira imbere n'inyuma, urabihiga kwege. Hora mu buhamya.
nawe ugasanga icyo kimesaje cyaje kugaragaza wowe kubera iki inzige ngo bajya buriya ngo ni ingabo z'Imana kuko Imana tuba twayinaniye ngo izayifashisha inzige ugacuka inagaruka gisanga nkano muri group uri runaka ugasanga bacanditse kikakubyonga mu mutwe ugasanga Imana yari ikeneye kubona n'amaso yawe igikeneye aho kubona igikeneye ugacubona iki kintu sibyo kumburiza mu gihe akurikira ryarimwe ubuhanuzi bwawe uzavuga ko kandi umuntu gabasha ngirinde yavutse n'ibyo ujye uri korera ujya mugora haragiye atabagurika haragiye avuga buke haragiye asenga haragiye aririmba haragiye mbese ngo bijya ririmba mwumva bihuye no kwemera ko Ecclesia mukama wanje Mana yo mwicyo mbega uko kwemera ko Ecclesia n'ibyabaye fonde n'abantu kubuhanuzi nk'ubarakanda bakarongo umuntu avuze ubuhanuzi nk'ubu nk'iyo ndirimbo nora nk'indirimbo ngo nimurondera umukama bigishoboka si za 55 aho ngo umukama niwe mwungere wanje si zaburi ya 23 naye murazitandukana uri hagati y'ubuhanuzi n'izaburi genda musome Bibiliya ku rupapuro rwa mbere iyo Bibiliya ya Ecclesia Katolika nyene ngo nihagira iryo wumva rirakugumamo urigumya ntirizogusabya urigumya ntirizogusabya werutse ari umukenyezi twaganiriye ambwira ukugena atangazwa n'igihe ciwe cyo kunywana n'Imana ko akibona ko akirimwo kandi ubu n'umukenyezi n'umutima w'urugo aravuga ngo mugabo ntangazwa n'ibigeragezo mpura nabyo bitangaje avuga ati nafashe umwanzuro w'agacere ndavuga nti mu kibanza cyo kuvuga hazovuge mutima w'Imana usibye umuntu azombwira icineza mugo turiko turapfa ibinabiri ndavuga nto n'umugore w'intwari buri hari igihe umuntu agusomborotsa akakutandukanya n'agakiza wawe kubera ko ijambo akubwiye niyo mpamvu umufaransa yavuze ngo silence ti banati icaye mu Cyongereza yumve nanjye ko nakoresheje amajambo y'igifaransa irica agacerere kazane inyinshi ikenewe mwumva iby'umwuka w'Imana yagira ama Ecclesia nikibyahishe umutima wa Yohana kenshi bisozera bivuga nihagira iryo wumva rirakugumamo urigumya ntirizogusabye ngo ikijuju cyangere nico kibabazwa n'ijambo cyumvishe kujya kuri kugise cy'umwana ntukibaze ko mfitisha no ahubwo ndi gukebura abantu mwese mujejwe kumviriza abakozi b'Imana uhereye ku migabane yose uya mukozi w'Imana w'umunyarwanda uya nahanura ku izina ry'Uwiteka ntuzofate ko yavangiwe burya hari uzoba keneye ubuhanuzi bwiwe namba atari wewe icecekere tekana kubera iki uri kwinjiza umuvumo mu byawe kuko we ntuzomuzirya je ndi kwigisha se ndi gushingira kuri icyo kintu nakararo natanze nkuko murananga n'ubundi burorere icyo ahubwo nico kunkomeza ahubwo byanditse no ku rubuga niho sawa y'ibitwara bwo muri commentaire kugira ama views yiyongere zoje muri channel ya YouTube Komera Kristo ni muzima uje habwo kutambagiye restaurant studio restaurant Komera Kristo ni muzima kutayimbagije ubundi studio menga n'indirimbo zizi restaurant menga naho muvotora ibyo kurya muganone kuzi kugaburira umubiri gusa tamwuka wawe harurya biratahuritse mugabo ngo komera iryo jambo komera ngo mwe murarizi iryo jambo oriyera ko ngo critique umuntu pe amajambo umuntu akagenda akavuga ku munsi mvuga amasari hagati ya 16 na 10 nanga mu masaha 28 burya n'imisi mike kuramwo amasaha 3 mu byumbe ngo ani masaha 21 hagati y'amasaha 16 na 21 nguye mwatano kuko sometimes arigeje akakurura ubwonko buryo bwabisa byo konyera ubwabwo butabisa bigenda bwicecekera nka yaruhuka ari successive akurikiranye kandi bishobora kumva ko nkari mwe mu rwicaye kabiri aya masaha se mba ndiko ndavuga iri jambo komera niryo rikwatsa amahoro niryo rigutumye ujya muri groupe ngo uwo mugore utanze n'isura tubisibye tunofunofu tw'amafoto mukomere mw'abakirisitu mukomere ku ijambo ry'umukama mukomere ku itegeko rya rudasumbwa mukomere ku ibwirizwa ry'Imana mukomere ku ibanga mukomere ku isezerano mukomere mu butwari mukomere mu bwenge mukomere mu byisigirwa mukomere mu mvugo mukomere nuko rero gusabye imbabazi wowe niri mukije rwose umbabarire ubundi nabwo je mvuga nkaze ngo ndashavuye ahubwo ndashavuye je ndengenga iyo ndushiye mbabaye iyo shavuye
kuko jewe ishavu ryanje ni kape yemwe mukomeze mwose sije yose afise kuko ubundi nta n'ubundi buryo bwiza bugirane kuko ibirere byacu byugururwa oya muze musenderako vuga ubusembwa bwose mu buvuge niko mwahawe kuba beranda mukiri kuri iyi si igani mu buvuge natwe twihane tube beranda niko kuri nta mukozi w'Imana muri ijambo ry'Imana yotegwa n'isoni nzuko bamutora kanenge mugakosiko akosiko iryo jambo komera ririyo muri Bibiliya naho ritobayo studio ntiririyo restaurant ntiririyo mugabo hari ibyo muzohabwa mutabisomye mugabo bikagaragara ko mwabihawe n'umwuka w'Imana bivanye n'ibyamwa mwama ikindwi ariko kugumya ururimi mu byombi kuko umugabo mwere Sirake yigeze kuvuga ndatangara mu kigabane cya 20 ngo hari impanuro idakenewe ngo hari n'uwinamira agasanga ni wari incabwenge burya hari igihe wari kwinumira ukazobitoza mu nyuma bikakubaka ndavuga uwo muntu wese avuga ibintu adafitiye ubuhamya ngo sukuna ari byiza gukebura aho gushavura ngo wireze abahirinza akagaye ubyumve ngo ya majambo narinda yazi nimukimvira ngo ndababaye mbibabwije ukuri iyo mbabaye ngira ikiniga iyo mbabaye ngira amarira iyo mbabaye ngira agacerere iyo mbabaye ngira umunaniro iyo mbabaye kuko iyo mbabaye umwuka w'Imana batarakorera muri jewe mugabo wumvise nare kuyijambo wumvise navuze ngo umukama niwe mungere wanje uzobyumve ngo ndi mu kirere canje cy'ubutabazi kugira ngo uwashahuwe yipfuza gucince inkumi ku gahato ngo niko n'ufata ingingo ku nguvu amera aka kantu kumve ntusuye guhuruduka ku majambo ni Bibiri bivuze n'umurongo wa 4 muri mwene Sirake 20 ngo kujya ko umuntu yashahuwe urumva ko atabashobora kwabira n'abashobora nakina kimwe abashoboye basi kubijanye n'igitsina ngo mugaba yumva inunu y'ukubona isuka ayiko ziki ngo kumva abavuma yifata ku gahato nukuvuga na mero mugaba ataco yogera ko kubera ikicari ko muhimbaraga nico kirikone wimiriye umwuka w'Imana ko akorera muri we mukwararaza mwene so mwene nyoko mwene wanyu wimye umwuka w'Imana ni wari kugusobanura ati komera na wowe komera waramwimiriye cyambo Yesu rabwa naho byazigaziye ku musozi wa Omani mwemwe mu bugaragwa budasanzwe arano wigaze kumbwira ngo iyo jambo nirere ngo komera Kristo ni muzima aho uwo ni studio restaurant komera Kristo ni muzima bitera byaguka ngo iryo jambo nirinini yanse komera no yavuze ngo iryo jambo nirinini abantu b'ubwa mbere akavuga ati reka tora izina jambo baza ngo binarinzi ngo bizogira izina nimwabwa mwiyaye foromira muragenda murandikisha muraja kwa noteri jibe ibintu narinzi mbega ngo birafata izina nimugije ambwira ati kugira dushobore kugira logo kugira ngo dushobore gutanga na link kugira dushobore kugira link nukuvuga gira ndavuga nawe yandi mwandike komera Kristo ni muzima groupe komera Kristo ni muzima basi iri muri imperative na nuko ari gitekerezo ngo komera ni komera Kristo ni muzima komera Kristo ni muzima nimugwaye komera Kristo ni muzima nimburi ngumba komera Kristo ni muzima nimba wananiwe komera Kristo ni muzima haga bidashoboka komera Kristo ni muzima iryo ni jambo wobwira na Yakobo mbwira nani wakirukwa ko na Esawu iryo ni jambo wobwira Dawudi umuhungu we mwabiriye ko abagore biwe iryo ni jambo wobwira Salomo amaze kubona agaciro kuko kamuvuye ko kubera abagore yabiriye komera Kristo ni muzima kuko umwanya yashune mu kazi yaciyaza mana yanje none mwibwa Imana musenga niyo senga nurema se umwami wacu Yesu Kristo ikimba bazigita umutakwiye kwidadira iyo uvuga ibintu udafite ubuhamya kandi uriko waraza mwene wayo hakaba hari abantu b'abanyamahanga uri kuragirane hari abantu b'abanyamahanga uri kurahumya niko igitabo cy'amategeko 70 vuga cyo guteka kwa kabiri vuga abantu bariko barabona umuco nawe uri kurabazibiranya uri kubatera mwamahari icyo ukora ngo ubumeze nk'umuntu yashawe ntabwo ashoboye ikintu na kimwe ngo mugabo yipfuza isugi ku buryo abona yo yifata ku nguvu bisigura iki wewe byapfiriye mu itsitso byapfiriye mu muzi noneho guceceka kugira ngo uvuge uti mu muzi ni nazo hashoboresha usigenye n'igiki usigenye n'ubuzima Yohana 15 ni wowe wenyine usabisha icyo ushaka Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo akakigo nanyene kuko wagize kuko amaze gututugwa kubw'ijambo ryiwe ni 15 nageze ku murongo w'indwi ntimukamambarira ndi kuvuga ibyera ndabw'Uwiteka ntimukanjyagagure
ntaraza kugukura kuri altare tawe nshoboye guhagarara, naraza kukwambura ikanzu atabwo nshobora, ngo bene murumuna, bene mukuru wande wa Musa n'indi Aroni. Imana yabaravye avuga ati ndabaturira muroga, ngo hahiye umubiri amakanzu arazegara. Aro komera, Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Ngo hahiye umubiri kanzu zirasigara, zari zisigariye abandi ko Imana yari yabajishiye amakanzu abakwiye abahungu bane bande. Vuga ngo ba Aroni, vuga ngo hari uwundi yarajishe wirya kanzu, ndahari Akasha Love. Nawe habe Kristo aracakeneye abakora mu murima wiwe. Ukiyo wamaze kuba n'umunyasamariya kazi uko byaganze, muzosoma amateka y'inkuru nziza abandi mu kigabane cya kane. Mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe n'andi mu kigabane cya kane. Ujya munyasamariya kazi maze we n'abakarangeneye abashwabuye, yaramusambanyi kazi kabatwara ku musozi wa Garizimu. Kristo aravuga, abonye ingene ba Petero bamubaza ngo tubwire ibanga yakoresheje. Yohani we ngo yarazi gusoma urusako, bakambwira ngo tubwire ibanga yakoresheje. Ngo Kristo aravuga ngo erega nimusabe nyene umurimo. Aravuga ngo muzi kumenya ibihe byanyu. Reka mbabwire bakundwa b'umugabo, abo turabana b'Imana, muze twungumwe. Uwo ufise ingabire yo guhanura hanure mu izina rya Yesu Kristo, ufise ingabire yo kwigisha yigishe mu izina rya Yesu Kristo, uwabyatiri wabikora heza agira ubwo bwoko bw'Imana. Nara niba muduhagarariye ku musozi Garizimu, reka ndabibaritsa kandi mudusanga na kwiriba mwumva iby'umuka yagira ubwoko bw'Imana. Ngo hari uwinumira ugasanga niwe mwitonzi, hakaba n'uwutera iseseme kubera amajambo yiwe mabi, nawe uri kuyasubiramo. Soma musosi umwasira utundi. Mishaya nishimisha Imana, nayishungure imigisha n'imihezagiro yayo, kuri twebwe ubwoko bwayo. Ngo hari inumira kuko yabuze icyo avuga, hari uwinumira kuko yabuze icyo yishura, ngo hakaba n'uwinumira kuko azigiye kibereye azovogerako. Yakafaraho twarababaye cyane, twaburiye abacu turanatotesha, twakoreshwaga uburetwa tukica n'inzara, tugatekereza iwacu tukakumbura, tugeze mu butayu nabwo waturetse twebwe, waduhaga amanu tugakomeza inzira, ego tugeze ku nyanja gari bikomeye, twarebaga hirya tukareba hino tukabura inzira rya Farawo n'ingabo ze bari baturi inyuma cyane, twarebeye imbere naho tukabona inyanja yangoni amazi wirambuye ku nyanja, twari twiyebye maze turambuka, farashi n'uwihetse wabiroshe mu nyanja. Uwiteka we shimwa waranesheje, umva dukuye Uwiteka we muri Egiputi yo ntituzahibuka twebwe, turagana iwacu i Kanani ryo Kristo ni watuyoboye ntabwo tuzayoba. Umva bane b'Imana, urugendo ruyobowe na Yesu Kristo n'umuswa ntabwo yoba muri iyi nzira. Iza 35:8 ngo nta n'ibikoko by'imikurira, ngo nta n'intare, ngo nta n'ingwe. Kiratse uri umutsemperezi ni utokumva ijwi ry'umwuka w'Imana, b'umwuka baramenyana. Bibiliya irambwiye ngo umuntu w'umunyabwitonzi arinumira gushika igihe kibereye kigeze, ngo ariko umwirasi n'ikiburabwenge bagize iki? Genda usome n'umurongo w'indwi mwene Sirake 20. Ngo uranze urugero mu mvugo arasesema, uwutwaza igikenya arangwa. Reka mbabwire, hari ibintu bisa n'ibitajanye, kuko hariho umuntu yungukira mu gikorwa kimushikiye cyangwa akoze, hariho n'uhomberaho yokungukiye. Muri guhomberaho mwokungukiye nimba muri gupinga ijambo ry'Imana. Numva umuntu avuga ijambo rivuye muri Bibiliya akavuga ngo Bibiliya irambwira ngo
byumvirize niko Pawulo yagiye abwira abakristo b'i Antiyokiya mu kugira ishengero ry'ubwa mbere, amagirize y'ubwa mbere, avuga ngo nimwumve ijambo ry'Imana. Kristo yarabivuze ngo ijambo ni iryanje kuko Kristo niwe jambo. Byumvirize nimurabe ibyo bakora. Porta nta n'igikorwa yanyagirije yavuze ijambo mu rundi, icyo ni cyo ngukundira. None rero wari uronka bwinshi ku kiguzi gito, ngo yamara akabiri inshuro indwi. Ndagusabye iryo jambo wahawe, ngo harimwo umuvumo, ngo harimwo imikoshi, ngo harimwo iki, ngo nindankurikiye ko atanumwe ni bake bazi naho mperereye nshinze ibirenge byanje. Amatwi yanyu niyankurikiye muzamukurikiye umwuka w'Imana ntimuzohahombera. Bibiliya irambwira ngo hari ugucabera kuva ku kuninahazwa. Mimbawe nuko atari umuntu akuninahaza ngo utegwe iteka ubwo buninahaza uburambane cyangwa uburanirwemo, ngo ariko hariho n'ukengerwa agatinda karonka iki icyubahiro. Urukundo rwawe Kristo rurengeye byose hose, rusumba inganji z'abami. Icyubahiro ni rwawe, wantoye nari gicibwa, wankunze nari gutabwa, wantoye nari uwo gupfa. Icyubahiro ni rwawe, nawe nari mfisa nkunda, nawe mwami urantora, umurukundo muhanyi. Icyubahiro ni rwawe, icyubahiro ni rwawe, icyubahiro ni rwawe, icyubahiro ni rwawe, icyubahiro ni rwawe. Kwa Farawo twarababariye bacuti, nta mubabaro tugifise. Ubu wonyibutsa mbundabunda nkabundanira urucupa rwa biyeri yariya mbundira mukaba ndiko mbundabunda abanyamadeni, nkaba ndi kuvugira Imana niyo iyo myenda, nkaba ndi kuvugira Imana yankuye mu kabare, nkaba ndi kuvugira Imana yanyomoye ibikomere by'ukubabara, gutabwa no gusenya urugo nari nubatse ndarushaka. Abo ngaho ukavuga ngo wavuze ngo komera ukagira nimudakarira iryo jambo komera, aho kuri niki kigomana kuba mugane cyangwa kuba mutuyemo. Kubera iki iri jambo ribwiga umuntu uwo ari we wese? Twaremewe ku isi, turemegwa n'ububasha bwo kuyitunganya, okay? Kuko Imana ngo yaduhaye ishusho isa nayo ku cyaremwe cyose. Ariko rero ikidushyira ku isi yobowe n'umwami w'amanyanga. So turakeneye gukomera kugira ya manyanga ya wa muntu ayoboye isi ntagire icyakora kuri twebwe. Komera. Ibyo na Tobiyo ribwirwa komera, ibyo na Anabari yari kuribwirwa komera, na Pare kuribwirwa bavuze ngo narakubishwe inshuro 8 zose, ngo nkubitwe inkoni zimeze nk'inka. Umva mbabwirizo barazikubita Kristo ngo akazanana n'inyama, ngo rimwe ngo baravye ngo bangura. Pawulo yarinde yari umu engineer imwe, ngo afise ubwenegihugu bungahe, yari umuromani, ngo umuromani ndi umuromani, ngo mu Bagreki ndi umugreki, ko Pawulo bwari kivanga, yari afise ubwenegihugu bungahe. Ariko ngo baramucijije mu idirisha kubwagati. None wigeje mu gukome komera rwose, mukomere mwongere mukomere kandi mukomeze bene wanyu. Ingomukama ngwino se Yesu, nuze iwacu tubanire twebwe, turakwifuza ubuzima bwacu, kuko ntacyo dutinya iyo turi kumwe nawe. Nuze Mukama Yesu wanenatse, amen. Inama y'indwi ishaka gufasha umukristo uwo ari we wese mu cyubahiro ciwe, mu karere aherereyemo no mu byo abayemo byose uko ari kose, kugira ane guhorana ikirere cyiza. Niyivuga ngo kwitondera ibivugwa. Twavuze kugabanya amajambo, cyabaye icya 6. Turavuga icya 5. Ubundi mbigishije 3 bine nari nabyigishije hirya y'ejo kuwa 5. Kuwa 6 ntibyakunze kukirizamu, yarimo imvura nyinshi irimo ubushe bw'ibyuma bikomeye gose, ukwigumya, okay?
ukugabanya amajambo sibyo, kugumya ururimi rwa mu rundi. Sinagiye muri byo abayoko bo ngo baravuga ngo ururimi ngo nakantu gatoyi ngo ariko gaturirikiriwe. Nabwicecekeye nakoresha amajambo yo muri mwene Sirake kuko ntawo bimara usibye umwuka w'Imana akomeza akabikomeza muri mwe. Kandi mwumve ko tudakumiriwe. Erega hakosorwa uwihenze. Erega nawe gira imbabazi uwumva icyo umwuka w'Imana yaka. Numara kubyumva byavuzwe rero witondere ibivugwa. Mwene Sirake 19 nagarutse inyuma gatoya 12 ngo kujya kumwami uneze apana umeze uneze mu bijari cyo ushinze ngo kujya kumwami uneze ushinze mu nyama y'itako kandi hari ibinyama byinshi murazitaka icyo rivuga mu mwuka ngo niko n'ijambo rimera mu nda y'igicucu. Bongo baravuga uco kiko n'ikinyamane ko imutabohogwa n'aya majambo ndabarahiye kuko ururimi n'ikintu kibi rurarema. Nuva umugavuma utavumika nkanita uzokugaruka uwo muvumo kubera iki umuvumo winjira mu gihengeri c'intege nke zacu. Ushaka kumbwira ngo nkoze ibyo ubwirasi none gahe mwarirase ko muzi gusokoza mu kabego murirata ko mufise igituza ciza murirata ko mwabyaye muraheka none nanje nirasi by'umwuka w'Imana ni ukuri munsakurize ko munanitse ico tuma munyanga n'igiki ico tuma muhiga kunyica n'igiki. Ya Kristo ryo jambo nategeza avuga ngano uhabwa ubwo butware hari gihe ari wewe ko marifte ariko mu izina rya Yesu Kristo nkubohokeko. Ubundi itako riravuga iki mwisi y'umwuka? Iri jambo itako riragaragara ku ndahiro ya Eliezer ayirahijwe nande ayirahijwe na Burahimu. Iki ni Imana yagenye uko Eliezer kurara bishingwa ry'urugo rwa Isahaki umunyamasezerano. Eliezer agaragaza umwuka w'Imana mutima mweranda ko Burahimu yaravuze ati ntiyari yarahumye ntiragize yaragise amahirwe yo kurongora Ketura yaragize iki mugara avuga ati yibuka ibikomere yateye Isahaki avuga ati sije kuja kumureshereza ubona nyine amagari Eliezer ati ndahira zana ko kuriguraga ndahira umusuku we mukuru ndahira umusara yarafitiye ishari ngo none Eliezer ni bazotana ibyacu munyamisi ndahira kutazoja koresha mu banyamahanga. Avuga ati nabwo kadatabuja dukeneye n'uzo turabagiza nka mabuja Sara tisaho cyaca kwa Betu hasanga kari kumaza atera ubupfindo. Ubundi itako niki buri ububasha bwa Eliezer wagiye koresha umugani wa Isahaki bwari mu itako kwande kwa Burahimu kwa musuku wiwe. Ubwo bubasha rero adahengamye bwamukoreramo uri ububasha budukoreramo ni kudahemuka ku itegeko ry'Imana. Ububasha budukoreramo ni kuzuza inshingano ni kudahemuka ku itegeko ry'Imana ni gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Mana unyihera ijwi imbe ndigisha ko naje ndaryohewe rwose. Urumva ni ukudahemukira Imana gukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose ugakunda mugenzi wawe uko ukunda wenyine. Murindi jambo naho ni muri Luka kuko Luka kandi murazi ko ari mu intellectual mu docteur. Murindi jambo ni kugira iki ni ukwikira umusaraba ukawikorera ugaheza ugakurikira Yesu Kristo. Imana ikagukunda igaheza ikabana nawe na Kristo akagukunda akiyizira umutima w'Imana waba yakureheje. Aho niyo Yohana kangahe vuga ngo 9. Ndababwije ukuri tukitera tukarisama twaravuga ngo amajambo y'Imana cyarayumvise twebwe ubugira ngo sayukore aza kwibonera ko wewe wiyumvira yuko bitazoshika umva twarabishu sinzire ko muri Matayo hari guhishurirwa ariko Kristo undi ntiyahishura ukundi ashira kumugaragara ibyangombwa byose dukeneye kugira ngo tube dutunganiye Imana. Gukebura umugenzi kumbure hari icyo atakoze
nihaba hari icyo yakoze naho ntaze yigera asubira. Kebura umubanyi kumbure hari icyo atavuze, niba hari icyo yavuze naho ntazoheza ngo asubire. Kebura umugenzi kuko kenshi haraba akadenderezo, kandi ntukemere irivuzwe ryose. Hari uhuruduka umva, kebura umugenzi kuko akenshi haraba akadenderezo, kandi ntukemere irivuzwe ryose. Nababwiye wa mukristo yabwiye kumushikiriza umutukanya ari we gitutsi, umushikiriza w'igitutsi niwe mutukanya musoro. Ntukemere irivuzwe ryose. ngo hari ushobora guhuruduka atabikuye ku mutima. Ninde adacumura n'ururimi rwiwe? None rero habura urwaho. Kebura umubanyi wawe imbere y'ukumukarira, kuko nta kindi cyo guhesha agaciro usibye guha ikibanza itegeko rya rudasumbwa. Ubu nibwo bwitonzi bw'ukuri, ubu nibwo bwitonzi atari ubw'uruhendo, ubu nibwo bwitonzi nyabwo. Kuko Bibiliya iravuga ngo ubwitonzi nyabwo ni ukubaha Imana. Ubaha Imana ibisigaye byicecekere. Kandi biravuga ngo mu bwitonzi nyabwo ni itegeko rirangukira, rangura itegeko rya rudasumbwa uhabwa umugisha. Biravuga ngo ubumenyi bubi ntibujyana n'ubwitonzi. Ni ukuvuga nimba ufise ubumenyi budashingiye kuri Bibiliya, bushingiye ku idini, ushobora gucana igicanira mu mutima wawe kizogutetereza imyaka yose. Ngo nta bwenge buba mu mpanuro z'abacumuzi. Twirinde icyaha duhabwa umugisha. Bibiliya iravuga ngo hari ubukerebutsi usanga ari ishano. Hari igihe wihutira kuvuga ibintu bikananiza we n'ababyumvise. Ubwo ni ubwenge bumeze nk'ishano. Ngo udakwije ubwitonzi aba ari ikiburabwenge. Uzura n'itegeko rya rudasumbwa n'ijambo ry'Imana uhabwa umugisha. Ngo wopfuma ubu ufise ubwenge buke, wubaha hako bufise ubumenyi bwinshi, urenga itegeko. Kurenga itegeko rya rudasumbwa ni icyaha, ariko nuvuga ushingiye ku itegeko rya rudasumbwa uzokosorwa. Kubera iki? Na Yeremiya 33:3 aravuga ngo reka ntabaza ndagutabare ndakwereke n'ibindi biruhije birengeye ibyo twimirije kuba ku buzima bwawe. Kuko ngo iminsi yose amari y'ubukerebutsi wibaza ngo uratunganye, ariko burimwo akarenganyo, burimwo ukwararaza. Bibiliya iravuga ngo hariho ukoresha nabo ubuntu mu gufata ingingo. Gufata ingingo yo koreraza mwene wawe. Nimba wamwandikiye inbox akaba ataraguha umwanya, akaba atarakwishyura, buratuki. Nimba iryo jambo ritari ryo kurakwica, uri guhuzagizwa kubera iki? Uri guhuruduka kubera iki? Hari igihe mu muco, mu nyishu wawe na mugenzi wawe ari hugirane urindigwa ibyo byaha bikomoka ku majambo wavuze, kuko ngo utinkoko ntutico yabitse. Ari umuntu w'ingozi y'ikibi yicurikira ukamenga arirabura-niwe, kandi muri we yuzuye ibinyoma. Aho ngubu nkaho uvuga ngo rubagorera ngo arakomeje ngo wisigura. Nanjye ubwanjye ugasanga ndiko ndisigura nuzuye ibinyoma. Witeka umbabarire rwose, ugaragaza ukuri kuri mutima wanjye, uzohora uzobukoze databuja wera. Ndi kubivuga imisaha 8:46. Ni mwiza mu gihe hagati ya saa 6 na saa 9. Navuye mu gihe saa 6 ntera ndaginjira mwiri. Navuye mu gusengera ingwara imibabaro imivumo imikoshi nyanginjiramo. Sinofata ya masaiti saa 6 muri mu buriri bwanyu mu mashuka y'inabyo ngenye iby'Imana yarabimaye nyimye ibindi byinshi. Mugabo buriri bwo kuryama mu ndabufise ndiko ndabesha nyaguhora ku ngoma. Umera umugisha ko muri bikomere mu bana bawe. Mwuka w'idini waratwishe. Gicano cy'idini ukidukureko. Uduha ubwenge, duhe mutima wa mweranda, tukuvugire tugukorere. Uduha umugisha, tugira umuco w'amakungu, tugira umunyu w'isi, mwisi bitagaragara. Tuzamura imigisha watugeneye kuko twarayitakaje kubera kutamenya. Wari umuntu w'ingozi y'ikibi yicurikira sinkicurikire mu izina rya Yesu Kristo, ukamenga arirabura-niwe kandi muri we yuzuye ikinyoma. Urumva ngo wajwe nuko ngo nari kushingira nayo gukomera kwekereza yuko kuzuye kuratwuzuye. Yaba atari yo yatubyaye, yaba atari yo yatureze, tworonga icyo tuvuga. Mwe namwe muratwenza ngo arangere muri abagome, muri njyajya pe, muri njyajya. Ko mukuja kwigisha ni muri umwigisha, utabanza kubanza kuja kugira mama ngomande ndakurimisha gatoyi kuko n'ubundi nakuze ndimo. Mwarapancaritse ubuzima bwawe. Kubariki kubariki mu gutunganya iby'urugo rwawe utabanza kuja kwicara ku ziko rya so na nyoko. Kubariki wavumbwira ngo ndatuka nikiye ndakubwiye kitari cyo. Kubariki mu kuja kukazi uja gusinya uja kuri bisi utabanza guca kuramutsa nyoko.
nuko ubu mwese mubyuka muharamutsa muti ara mama ababuze turago ara mama ndagiye ku kazi mawe murabura mukaramutsa cyanjekera. Bamwe bamena ibanga, bamwe buzura n'irindi sezerano, nabo mu izina rya Yesu Kristo ko basengera mu Burundi, mu Barundi no mu Barundi kazi bagiye kupfa. Abagyambya mugiye kubyikorana ndabarahi. Nimbura umusambanyi ugiye kwisambanya, upfumu ukora icyo cyaha gituma Imana iza kukudihura. Nimbura umubashi ugiye wanyene kwitongera ko nimbura umurozi ugiye kwiroga. Nimba utamba ibitambo abantu ugiye ube warabyaye benshi uronka butamba. Ubundi ibihago byawe nibyo bigiye kukota. Namba post urimo wayishizwemo n'umupfumu ugiye kuyiva ko mwene yayicareko. Abaheti tugiye gukura, abakanahani gukura, abahivu gukura, abayebusi gukura. Umva abakwagiye isari Yuda tugiye kubakura mu izina rya Yesu Kristo nta soni. Ngo yapfuma bufise ubwenge buke yuba hakaba ufise ubumenyi bwinshi arenga itegeko. Ngo hari ubukerebutsi wibaza ngo buratunganye ariko buri mwakarenganya. Ngo hari ukoresha inabi ari ukoresha nabi ubuntu mu gufata ingingo. Nimugahuruduke nimugahubuke kandi muri abana b'Imana. Ngo hari umuntu w'ingozi yikibi yicurikira ukamenga ariraburaniwe kandi muri we yuzuye ikinyoma mu buhoke mu izina rya Yesu Kristo. Ngo yubika amaso akica amatwi ngo atawumumenye akigirane akakwitanga. Manu dutandukanye n'izo njekera. Manu dutandukanye n'izo nyatsi. Umuganzi mubi, umwiyarobetse. Iyo ngo nuruda urubaraga singwiza nk'uko ruradoma uruda ruranungira rukanungira amakara kununuje amaraso rutayuzuye hamwe cyo kuromena niburi buri byara bwa bigazikara byuzuye amaraso ndabaraye bagwaye inda mbera karorero mu nsuri mu mvugo kuri barayigata kugira Galatiya mu giwone cyangwa cyo nicyo cyambo nasomye ngavuga ni Paulo nawe yari yapancaritse ngo mu Galatiya ninde yabaronse ko mware mu by'umwuka naramweraje mu by'umubiri yari afise ubwabo bw'amakwafe bari bafise ubwo nibwo bwamfise bw'igicaniro c'idini murage mutokora kandi nimugasubire gutetereza eklezia. Umuvyeyi yaramuye umwana ngo uruko avuga kurarukonka umwana nimwuzure mutima mweranda nimwebwe bugutunga Pastor maravuze ngo twagira nyene ngo bashashe bayembya ko twatsi ngo kumbe hari mwibibuye by'ibigongoma ngo twaranyoje kwibirenge umva ngo n'imiti yo mubwonko irashikira turabulika izari mwaravuga ngo mbe mwanjyajyamwe ngo ko guhera mu bworo bw'ikirenge ngose mwakubita satana namwe hasigaye hose ngo ninguma zivirirana ngo zitigeze zitengwa ngo nibiguma ngo bitigeze bibozo bavuta one yandi musigaje gukubitwa ko guhera mu bworo bw'ikirenge ushika mu gakomo kwa mucaye mu ruhori hori ngose mwakubititse umwari mubimenze nk'ibiharage by'ibyera no ngo none ubu wari wese liyamurira ngo mukobwa wa Yerusalemu ngo sigameze ngo nk'akarura kari mu murima akarura mwe murakazi n'abana batorara ibiharage iwanyu barakarya ingigiye kurya mwakuye imirimo kwa ciwe byari rimeze nk'irara rimwe mukuru bushirasoni mwisi y'umwuga mubaye Imana. Kambateri nkuru uri mu minwe yawe nacho yo kwinona kukugumu muzigamye yo naja wongendera hose ndi mu minwe yawe niyo nguma ngwishimiye umviriza Begaman kangufise ijono tinyani nikinye noni isegenya niyarwa inkukuri gatwaza umuyaga uhuhuse bigasurirana nzikwata cyo nzoba kuko nshinzwe ku rutare
jewe nziritse umutima hera cyane, shetani wamubiyama azana impagarara ryo y'amaturasi imyami myinshi yakumuriro mva, ariko ntashobora gushingura karimbi yo ku musaraba Kristu yashinze. Mpagaze ahantu hera ndankaha, ndatangarambanye jewe imigabo y'Imana n'ingeni yishitsa, inyigisha muri mutima mweranda, agakiza gashitse je sinzatirimuka hera cyane, twese ninjiye hera cyane Kristo yaneguriye, jewe moranywa amazi meza y'isoko idakama, manuni yongi imisi yose wa mutima w'Imana nagerere yahera cyane. Ngo ndagucumuye ngo ndirimbo mbona ngo niyo muri eklesi, urumva ubuhanuzi burimo kabase sinsige nkubabaje. Rugira byose niwe yandemye, mwishusho yiwe yandemye ndi umuntu, ibinunze niwe yabiremye, ndahimbawe ndi umwana w'Imana, ariteka natewe jewe, ariteka natewe, rugira byose yangiriye ibyiza, ndahimbawe ndi umutoni wiwe, na niyo sisensovere sikorera ngaho mu Nyakabiga, kiretse ko bari bayigize kopi, aho barayikopi. Watwiyeretse mu bihe bikomeye, twaritiyebuye tutabona iyo tuja, maze uratereka kuri mutananirwa, utuje imbere tubona kunesha, umva Mukama Mana y'Uburundi, beka twagushimira gute kuba turiho uyu munsi tubikesha wewe, reka icyubahiro kibicawe, wadukoreye byinshi tutabikwiye, watubereye Imana muri byose, Mana sengwa na bose, shimwa na bose, isi yose itazire ubwiza bwawe, sengwa na bose, shimwa na bose, isi yose itazire ubwiza bwa Mukama wanje. Iyi Mana ntize umwanya nuko mbona tugiye kwegereza ku masaha abiri, kandi saa 9 irageze buri minota ine, ntabwo nari kugereza ngaho. Hari abantu rero bakwirinda, abantu bagenda bubitse amaso bakongera bakica amatwi, akanga kumva ibyo umwuka avuga, akagomba kukubuza nawe ibyo umwuka w'Imana akubwira. Uwo muntu umwegegwe kure, kandi ntushobora kumumenya, kandi iyo utamumenye arakwitanga. Burya bababwira ngo musuzugura amajambo avuye mu kanwa kuwigisha ku izina ry'Uwiteka cyangwa ku izina rya Bibiliya, kuko tubuze ngo ku izina ry'Uwiteka n'Imana barayibajije ngo mbega ni ngiki kizotubuza kuraguza no kubwirana. Imana avuga ati muri mwebwe nzobatorera abahanuzi bafasha, irengera ko hariho bene Aroni bene Levi yashizeho, mugira avuga ngo muri mwebwe, kubera ko bari bagiye kujabuka. Zakomeza ngo urumva ngo nyane badikondera bityo patiri yavuze na pastor cyangwa tavuze ngo patiri ngo avuga ngo muhorane umukama ku izina ry'Uwiteka rya mutima mweranda, amen. Muhorane umukama tukavuga mbwirane nawe ko uwo mugore nawe ari karatubangira iyo nimutemera gucalenginga your head, ubwonko bwanyu, mitwe yanyu, isi nzobacanganikisha ngo iyo afise inguvu uwo muntu
akumva ko afise inguvu nkeya agerageza kwirinda gucumura. Mumviriza, arondera agahengekererezo, none ngo wafatiye kwijambo umukozi w'Imana yavuze ujaje kuzimu uzojeyo nawe ukore nk'ibyo akora. None ukuzimu ninde atahereye hari ukuzimu aho uri ko kwimba wotora ukuzimu. Ngo ariko iyo arose akaryo akora ikibi, uwo ni mu mwicecekere. Ngo umuntu amenyekanira kuntu ameze. Imana yavuze ngo ikizobaranga, bavuga ati none uzodutore kizotumenyesha ko ari we. Byatubwira ibyo niki ngo nuko ibyo azobabwira nzobiherekesha ikimenyetso n'ibitangaro. Uwiteka rwose utubwize ukuri. Ngo incabwenge uyimenye iyo muhuje amaso, reka b'umwuka tumenyane, kuko ijisho ngo nitara ry'umubiri. Niko Matayo 11 avuga. Ahubwo ni Matayo 5 avuga. Ariko aravuga umuco. Reka hasi no biraba kugira ngo sinyumve. Kana twarigiye abahiriwe hano muri 5 hararenga 5 kutihora kutakana gusanze ngaha tenyaje. Okay, ni Matayo 6. Ijisho niryo tara ry'umubiri. Tara ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe ari rizima, umubiri wawe wose uba uri mu muco. Reka rero duhuze umutima. Ngo babiri cyangwa batatu iyo bahuje umutima kubw'ijambo ryanje, mandi hagati yabo ndabakora ibyo bashaka byose. Ngo ari ijisho ryawe rigwaye, umubiri wawe wose uba uri mu muzima giza. Ngo icyo kuboneshereza gicitse umwijima, uwo mwijima wanganyake. Nimba ijambo ricitse umwijima, uwo mwijima uzongana muri wowe gute? Kwijambo rirema. Ijambo ni Kristo. Ijambo rirubaka ingo, rizana abana. Reka simbizi icyo rivuga ko sinyigisha mfise. Incabwenge uyimenya muhuje amaso. Ni kuvuga hagize icyo muhurizako. None tuhurize ku rukundo rw'Imana, ku ijambo ry'Imana. Inyambaro y'umuntu, intwengo yiwe, n'ukuntu umuntu atambuka birerekana uko ameze. Ndasozereye. Imana iduhe umugisha. Imana iduhe amahoro. Imana iturinde ikinyoma, kuko se w'ibinyoma ni Shetani. Mwene Siraki yaravuze ngo ububeshi ni ingeso mbi ku muntu. Jeho ndavuga ngo ni ubugwayi bwo mu mutwe. Ngo kandi ububeshi buriya bwama mu kanwa kabatagira indero. So twihangane tuze turavuga amajambo dufitiye icyemezo. Ijambo riri muri Bibiliya genda usoma Umwuka w'Imana ari kujanishize n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ritari muri Bibiliya ryavuzwe ntirizoguhongora umutima, ntirizogutungura umutima. No. Biyavuga ngo vumubana igisuma kubona uwamarika arabeshi. Ngo ariko abo bose bazoruhira guhona. Ngo akamenyera ko umuntu w'umubeshi nibara rivi. Ngo yamara ngo abimenye ko azokwama ntibimaramara. Sinogera navuze akakana. Iminsi yose igihe uvugana ubwenge n'ubwitonzi, ndavuga mu gihe uvuga ushingiye kukuri kw'ijambo ry'Imana cyane byanditswe byeranda. Bibiliya iravuga ngo ubu uri kuricira inzira. Mana umbone neza igitumye mvutse. Dawudi yavuze ngo riri mu mutima wacu, ngo niryo riri mu kanwa, ngo urabe icyo rigana, no kugira ngo icyubahiro cyawe kizamuke, ubwoko bwawe duhabwe umugisha. Kandi ngo umuntu w'incabwenge ngo arahimbara abakuru, unyihera umugisha nyaguhora ku ngoma. Undinde kubabara koko, utwugurire ikirere cyiza. Ababyumva kumwe nanjye ubahana umugisha nanjye, niko Isaya 44 abivuga. Abatabyumva kumwe nanjye ubaha umugisha nabo, ariko kandi uduha ubwenge bwo gutahura ibyo Umwuka wawe avuga, tubigendere ko tubigire ubuhame bw'ubuzima. Reka ndabasabe musabe Imana ubwenge, musabe Imana ukuri. Kubera iki? Ikintu kimwe wokora ukazorangiza nabi, ikintu kimwe wokora ugapfa nk'uwiyahuye, nuko wokwanga gutanga impanuro y'ukuri. Ngo kugira wemegwe, ngo kugira ukundwe, ngo kugira uninahatswe, ngo kugira wigarure ku mitima y'abantu. Wapfa urupfu rwa Abusalomu. Mungu wa Dawudi ngo yari amaze kuva inayoti y'Irama nyuma yo kwica Amunoni, amujijije ko yasambanije mushiki we Tamari. Ngo yarakoze akantu ku buryo bw'uko abantu bose yabigaruye ku mutima, bahenda ngo nzobacira urubanza, sinzobaka amafaranga menshi, aho bahora batanga 1,000 bagatanga 500. Umviriza ingene mwene Siraki yavuze mu kigabane cya 20 umurongo
wa 29 ngo gushikanirwa no gupfumbatishwa birahuma amaso abanyabwitonzi bikababuza gutanga impanuro bimeze nk'igipfukamunwa. Mana umbone neza simeri yanye n'isende. Ndagushimiye cyane ku nyigisho duhaye, ndagushimiye cyane kuri ibi bintu ndwi, kuri izi nama indwi, kuri izi ngingo indwi two kwifatira mu mitima yacu tugahora mu kirere cyiza cy'ubutabazi bukomotse mu ijuru. Ni wowe utwigishije, ni wowe utuyoboye, ni wowe udutabaye, ni wowe udutambukije. Bohora ubwoko bwawe, tabara ubwoko bwawe. Ubukuru ni ubwawe kandi wowe uri umucamanza. Uwo nicyo tubereye ababyumvise, ababikwirikiranye, uduha umugisha. Turemeye kwisubirako kandi turazi neza ko uburyo bwo gutanga mu mpande zose z'ubuzima bituzanira umugisha. Turazi ko gutegekanya muri byose bituma uduhoza kw'ibiganza byawe. Turazi ko kwigumya muri bicange biriya, kurinda ururimi rwacu no kwama twisuzuma, nicyo byonyine bitugira beranda tukiri kuri isi y'abazima. None rero sinze biriya, sinzinze umutima wakiriye iri jambo ryawe. Abarundi n'abarundikazi turakwishikanye ko kandi turinde intuntu, turinde ubwibone, turinde ubunebwe, turinde ubujuju, turinde uburyarya, turinde ubukunzi bw'inda, wirukana ubugomba, ubohora ababoshe, uruhurira abarusha, utwenza abatunuye. Uduhe umugisha, uduhe umugwiza, uduhe kuramba, uduhe gukomera, uduhe kuba intwari, uduhe no kururanirwa, bityo turangura icyo waduteganije kurangura kandi tubirangurane umutima w'ubwenge n'ubwitonzi. Mu izina rya Yesu Kristo tunezereze ubwoko bwawe n'ukuri kwawe kugaragara muri twebwe. Amen. Uduhe impera yuko turi abana bawe, uduhe umunezero, uduhe ibyiza, uduhe ibyishimo. Amen. Mutima w'Imana akomeze, 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 mutima w'Imana biba mu bagabo, biba mu bagore, biba mu bahungu, biba mu bakobwa, biba mu bakristo, biba muri ekleziya, biba mu miryango y'abakristo, biba mu bagwaye, biba umuco wawe ube muri twebwe, ububasha bwo mu gihe bukorera muri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha. Ego ego kaka ndagukunda cyane, sinoro nk'uko ndabivuga. Kunda ndakubwire mukama, jewe kanda gukunda cyane. Ego ego kaka ndagukunda cyane, jewe sinoro nk'uko ndabivuga. Kunda ndakubwire mukama, akasyalape kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Yesu Kristo, ore Kristo wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Nkundira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Yesu ore Kristo wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Uwiteka uduhembura ubwoko bwawe, uturinde kubabara, udutwenze kandi utugirire neza.